Assalamualaikum guys, ketemu lagi bersama Ondel Mama guys. Oke guys, hari ini guys kita mau cari ondel-ondel. Yeay. Wah, ramai banget nih guys sore-sore guys di sini guys. Apakah ada ondel-ondel guys di sini guys? Kita cari guys. Ya. Semangat guys, check it out. Di manakah ondel-ondel itu berada guys? Oke, saksikan terus guys di Ondel Mama guys. Ikutin keseruan kita hari ini guys. Wah, ada kuda guys. Banyak mainan anak-anak ya guys. Ada delman guys, berjejer guys. Mantul. Wah. Ada jajanan, ada rumah balon guys. Waduh, benar-benar dunia anak-anak ya guys. Tapi di sini mana ondel-ondel guys? Oke guys, kita cari guys. Di manakah ondel-ondel? Apakah di pelosok-pelosok jalan guys? Coba kita telusuri jalan ini guys. Apakah ada ondel-ondel nanti guys? Oke, saksikan terus guys keseruan kita hari ini. Check it out. Ya. Sampai di mana nih guys? Ini kayaknya ada di kampung Cina nih guys. Waduh, lihat bajunya Cina-Cina semua guys. Nuansa merah-merah gitu guys. Kongsi pacoy. Ya. Wah, kita piknik dulu guys di sini guys. Suasananya guys di sini benar-benar asri ya guys. Tuh, ada danaunya juga guys. Di sana kelihatan gunung-gunung guys. Wah, pokoknya sejuk tenan guys di sini guys. Mantul nih guys. Sore-sore duduk-duduk di sini guys. Ada gunung kan guys. Wah, itu kita lihat guys. Mereka sangat menikmati duduk-duduk guys di pinggir danau guys. Oke guys. Wah, indah banget sih ya guys. Melihat tanah yang lapang dan indah. Ya. Mantul. Wah, bang lagi ngapain bang? Wah, si abang lagi ngapain tuh bang? Lagi galau ya bang? Kek. Rashid mau main juga. Prosotan. Devia. Wah, akhirnya guys, setelah menempuh perjalanan panjang guys, wah, kita menemukan ondel-ondel guys. Waduh, cantik nian guys ondel-ondelnya guys, memakai baju berwarna pink. Wow, mantap nih guys. Dengan kainnya yang warnanya bagus coraknya ya guys. Wah, sayang ini rambutnya guys, kurang lebat
lebih cantik lagi nih guys. Waduh, waduh, ayo ondel-ondel, jangan malu-malu dong jogetnya ondel-ondel. Ayo bergoyang, ondel-ondel ngibing, ayo. Check it out, check it out.